Bože, jel dosadna ova korona, Baš ono, iskače iz paštete. Ovdje je, ondje je, evo sad ušla i na krizme i na svadbe, nema gdje je nema više. Ništa nije sveto. Jedino je na izborima nije bilo za vidjet nigdje, ko ne pol Hrvatske. I znaš gdje je još nema? U muzejima. Brzo svi tamo, na sigurno. Znači muzeji se toliko izbjegavaju da ni korona neće tamo. Pa evo, ako tražiš negdje gdje ćeš se sklonit, idi u muzej. Pa da, tamo te ni korona neće dirat. Tako nekako ja završio u muzeju neki dan. I by the way, otići u muzej sa 30 plus godina nije nimalo slično kao kad smo išli ko klinci sa školom. Tad je bio totalni doživljaj, samo zato što nisi morao u školu taj dan. To je bilo uhu! I uglavnom se sjećaš svega s tog izleta, samo ne ono zbog čeg ste došli tam gdje ste došli. Okej, uvijek postoji par iznimki u razredu. Nerd. Čak se može naletiti na vodiča koji je sposoban pobuditi interes, ali generalno, čak i ako ne uspije, nije toliko do njega, jer većinom su klinci najnezainteresantniji. Sam dobro shendlao ovu riječ. Za sve što im kažeš da je dobro ili da mora ili da tako nešto. I onda se siroti učitelji samo moraju moliti da netko poput mene ne osramoti školu ili nešto slično. Evo, na primjer, nikad neću zaboraviti kad je profesorica rekla: molim vas, nemojte se smijat. Vodič koji će nas voditi ima govornu manu. Čovjek muca i to nije nimalo smiješno. Ne želim da misli da mu se rugamo. Jeste čuli, Antonija i Dario? Apsolutno. I evo njega. Taman što je rekao pardon, pogledam Antoniju, Antonija pogleda mene. Prav smijeh. To nije smiješno, stvarno nije. Danas. Ali tad je bilo jako smiješno. I ne to što čovjek muca, nego što su isključivo Antonija i Dario dobili zabranu, da su blizu jedan drugoga i upozorenje. Tako da smo morali biti svaki na jednom kraju grupe i svejedno nije pomoglo. I gle čuda, tog se sjećam. Di smo bili, šta smo gledali? Pojma ne. A to je tako, ono. Sjeća se ko je s kim brio u busu, sjeća se birtije u koju se sakrilo u nekom trenutku, sjećam se ko je šta ukrao na nekom štandu, sjećam se recimo da šofer nije htio stati da pišem, pa sam morao to obaviti u kanticu od Pringlesa, jer jebi ga, ko bi ciljao u bočicu Jane dok bus drnda. Da. I tak, tih gluposti se sjećaš, ali ono zbog čeg si tamo, ne. Zato je zaključak sljedeći. Jedan od znakova starenja je kad odeš svojevoljno na tako neka mjesta. I stvarno te zanima svašta. Kad pređeš 30-tu, podsvjesno te krenu privlačiti neke povijesne stvari, povijesni trenuci i želiš znat više, želiš vidjet više, pa kreneš gledat dokumentarce, pa tu i tamo nešto pročitaš, googlaš, pa otkriješ muzeje. Muzeje, stari moj. Muzeji su mi ostali u sjećanju kao stvarno dosadna mjesta. Tamo neki kustos od 107 godina, frflja, najpametniji na svijetu, s dosadnim brojkama, činjenicama, ali to ja ne znam, jel to više nije tako ili se meni promijenila svijest, jer nedavno sam bio u muzeju u Vukovaru, u dvorcu Elc, jel? Ja ću sad možda ispast neuk, ali ja nisam imao pojma da muzej može biti tako cool. Znači dok ga prolaziš kroz sva povijesna razdoblja, ne znam, od paleolitika do danas, prate te podražaje tipa sa zvukom, razdoblja kroz koje prolaziš, pa onda hrpa tih nekih interaktivnih tipkica, ladica, klikneš jedno, nešto se dogodi i ono, baš zabavno zapravo. Tako da sve u svemu, danas su muzeji wow, ne? Imaš šta raditi cijeli dan tamo. I onda sam nedavno saznao da je ista ta dizajnerica koja je dizajnirala muzej u Vukovaru, dizajnirala i muzej Domovinskog rata u Karlovcu. I misli si, bože, ono, preko ceste mi je, a nikako da odem, ono. I evo, bio i iskreno oduševljen. Mislim, jako je teška tema, ali povijest obično je takva, jer uglavnom bude ružna. Ali iskreno, evo, ponosan sam jer jako je dobro napravljeno sve to. Mislim, vani one tenkove i migove ste možda već vidjeli kad ste pičili na more ili s mora starom cestom. A sada ovo unutra je stvarno vrijedno da doživiš. Isto dosta interaktivno, zvučnim podražajima popraćeno, zavisi jel u kojem si dijelu. Počinjem s tim kako je došlo do rata, pa onda generalno rat u Hrvatskoj, pa je onda fokus na Karlovac, jer jebi ga. I Karlovac je pošteno dobio po nosu, ne? I u pozadini se čuje pucanje, bombardiranje,
pa te senzor uhvati kad dođeš na određeni dio i pustiti, ne znam, nešto tipa proglas da krene ratno stanje ili uzbuna. Znači zvuk uzbune dan dana se naježim kad ga čujem. I sad znam da je teško, neko se više sjeća rata, neko manje, neko hvala Bogu uopće. Ali nekako ono, dok sam gledao Černobil od HBO-a, baš me isto je zahvatala jer činjenica da je to bilo stvarno i tako blizu, samo 2 godine prije mene, jel? Tak nekak i ovo, znaš da je to bilo tu, blizu, da se događalo, da poznaš ljude koji su to pošteno proživjeli. Ti ono, ne znam, ježiš se. Tako da, znate mene, uvijek ću se truditi dovući vas u Karlovac. Pozdrav sam kad nešto ne štima, pohvalit ću kad nešto štima, a ovo mislim da stvarno vrijedi iz poštovanja pogledat, evo. Pa, ako je neko bio, ne kaže svoje mišljenje. Da, i onda lijepo ostaneš na kupanju u Karlovcu, ostaneš na najfinijoj pivi u Hrvatskoj u Karlovcu, klopi i tak, bude ti dobro. Bit će ti lijepo tu. Dođi nam. Ajme, malo se osjećam kao ona vještica iz Ivice i Marice. Dođite, dođite, slatkiša ima, da. Like, share, mišljenje, subscribe na YouTube kanal i čujemo se sljedeći tjedan. Ajmo! Pa! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكر الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه